Sambonga uNkulunkulu. Amen. Osiphelele ithuba. Amen. Ukuthi kuze kufike lolu suku lonamhlanje. Silokhu siqalile saphephe engozini zonke. Ngani ngoba sithi sizolahla. Sizolahla ukufa. Sizolahla inkinga. Sizolahla konke inkathazo esinazo siwomama. Sizovusa into entsha ngaphakathi enhliziyweni. Amen. Ngizocela ukufunda lencwadi ukuvuka Matthew 28. Ngokuka Matthew 28 isihloko sithi ukuvuka nokuzibonakalisa kukaJesu. Kwathi seludlulile isabatha ekuseni kusempondo zankomo ngosuku lokuqala lweviki kwafika uMaria Magdalena nomunye uMaria ukuzobona iliba. 2 Kwaba khona ukuzamazama komhlaba okukhulu ngokuba ingelosi yenkosi yehla ezulwini yeza yaliginqa itshe yahlala phezukwalo. 3 Yayibukeka injengonyazi isembatho sayo simhlophe njengengqoqwane. 4 Ababelinde iliba bathuthumela ngenxa yokuyesaba baba njengabafileyo. 5 Ingelosi yaphendula yathi kwabesifazane, ningesabi ngokuba ngiyazi ukuthi nifuna uJesu obebethelwe esiphambanweni. Akekho lapha ngokuba uvukile njengokusho kwakhe. Wozani nibone indawo lapho ebelele khona. 7 Phuthumani nitshele abafundi bakhe ukuthi uvukile kwabafileyo. Useyanandulela ukuya eGalile. Amen. Amen bazalwane. Hallelujah. Sibonge incwadi. Sithe uma siqala ngeGood Friday ngoLesihlanu saqala ngevesi lokuqala elithi baba bathethelele abakwazi abakwenzayo. Kusho ukuthi uma bethi baba bathethelela abakwazi abakwenzayo yena wayazi ukuthi uNkulunkulu ukuze akwazi ukuthethelela izono zethu kufanele kufe yena kuqala. Amen bazalwane. Hallelujah. Kube khona ivesi elithi baba lithi mama bheka indodana, baba bheka indodana, mama bheka indodana, indodana bheka umama. Yebo. Ngesikhathi ke uJesu esebembulele bambethele esiphambanweni bambela bamfaka phansi nomunye kuya kuthi mangabe ingane yakhe noma ngabe yini noma othandiweyo wakhe umesembele wafakwa elibeni abesethatha inyawo ahamba yobona iliba. Amen. Naye wayethi uzofika elibeni amthola umntanakhe amgcobe ngamafutha ngoba wayemphathela amafutha. Amen. Kanti yena ngokwazi kwakhe uJesu wayevele eshilo esahlushwa ehlukumeza ukuthi ngizofa ngosuku lwesithathu ngiyovuka. Umzali ngoba umzali wayengazi ukuthi lokho kuzokwenzeka ngamampela, kodwa yena wayekwazi ukuthi kuzokwenzeka lokho. Kwenzeka ngempela njengoba kunjalo. Kuthe besathi bayaqhamuka amadoda athuthumala wazamazama umhlaba okutshengisa ukuthi kwenzeka izinto ezingakaze zenzeke kumuntu wenyama. Amen. Kodwa ngani ngoba yena umuntu womoya kwakwenzeka konke lokhu. Amen. Kufanele ukuthi nathi kwesikwenzayo bese siyesaba bese siyathuthumela ukuze sibe nonembeza ngaphakathi ukuthi kukhona unembeza ukuthi kade siye Good Friday besingayili kuyo enjoya nje kube kuphela, kodwa besiyobulala okufanele ukuthi sikubulale bese sivusa esizovusa bese besihlangana naye kuphi eGalile. Nkosi uvukile.
Jesu wami yena uyaphila isikhathi sesihambile engithanda ukukusho kubomama kunegama engalithandisisi kahle lokuthi i-Good Friday. uJesu bambulala ngalosihlanu lolo for bona kwakukuhle bethi i-Good Friday kumnandi kubo so thina kithi iphasika umgubho wephasika ngoba i-Good Friday bokuyilanga labo beyomqala ukumbethela beyomkhaphela beyomenza konke bona they were so happy because it was a Good Friday for them but kithi akusi Good Friday kusho ukuthi nathi sijabula kanye lapho iphasika sibonge kabo mama langa lesithathu namhlanje uJesu uvukile ngithanda incwadi efundwe ngosuku lokuqala ngalo Friday leyo amazwi ayisikhombisa izilokuqala lapho ithi khona baba bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo uJesu wafela mina nawe nginayo yini intethelelo mina le yena akwazi ukuthethelela ezwe ubuhlungu eshayilwe mina nawe ngina ukuthethelela na ngiye ngithi mina mangabe ufuna ukuthethelela zithethelela wena qala ngaphambi kokuthethelela umuntu wasifela uJesu esiphambaneni azange sibalele ukuthi ngiyabafela lo wenza ukuthi wasifela sonke kodwa namhlanje sithethelelele sigeziwe uvukile namhlanje uyavuka namhlanje uyahamba uyohlangana eGalile nabafundi bakhe bomthola khona ngicela bomama ukusuka nje namhlanje sibe nenkonzo yokuthethelela amen sibe nenkonzo yokuthethelela ngiyengizwa umuntu mayethi mina ngeke ngize ngimthethelela ubani angeke ngize yebo but mawuthandaza uthi baba bathethelela njengoba nami ngibathethelela uthethelelwa kanjani wena ungakwazi ukuthethelela abanye yingakho ngithi kufanele uyithethelela wena qala ngaphambi kokuba uthethelela omunye umuntu uyabona sisenkonzweni yokuhlabelela nawe